درود دوستانی عزیز، امیدوارم همه کس صحتمند و سلامت هستید. لیکن چندین تا رفیقای ما در واتساپ، در فیسبوک، در مسنجر نوشتن که اکا یک ویدیو هست همینه فکر و عقیدت درباره همین شخصیت گپ زن. اول میمونم کمی از همین پرچه هایی که همین مردک میگوید شما گوش کنید، بعد از اون به یک خلاصه میبیویم. سببی همین اساسی همون پسرینیکوان اوجی میگیم که زوراشو میگه اگه اوجی همون دعوتنامه ما چی شید همین چه خیلی ویزا را چکو کردیم چه خیلی کنیم اوجی ماشینی یا گالان همون دیگه با سوم تامه کنه میگیره و برای همون اول اوجی محترم پسرینیکوی به انصاف مردک شین تا دونیم خدو بعد همین گپا شنیدن شاونی میشه و بخی وقتی بیوی زنت خوب و خدی کودکت خدت تصور که امروز چند کسا فریب کردی، چند کسا دروغ گفتی. درود دوستان عزیز، کنون فرصت رسیده است که ما نیز برای خود شرایط خوب زندگی را انتخاب کنیم. برای گذشتن از گرانیسا مشکلات داریم، پس با امید زنگ زنید. مشکلی شما را حل میکند. ماشین های خوب و زمانوی، تجربه بلند رانندگی از طرف شرکت امید به شما کفالت داده میشود. اینچنین وقتی که از نام کانال ما گپ میزنید نرخ نیز ارزانند. رقم ها با امید وابستگی دارند، زنگ زنید. در حیات واقعی خودمون همه روزه همین حادثه ها قطعی روبرو میشه، میبینیم هزار تا خطاگی ها را میبینیم، ریشه خطاگی ها با میرسیم میبینیم یکی از نزدیکترین شخصانی خودمون هستند. یعنی تو پسرینی که به انصافی که با خودت انصاف نداری شاونی میشه و بخیزه همین گودکوتا قطعی زانت ها ما را نگاه که خونه دا ما خواه نگاه که بگو که برای نمی شکنگوی نمی را سیر کردن رودای بگونی نمی را سیر کردن. ما امروز چون کسا فریب کم چاندی این دروغا گفتم. بعد یک سوال به تی مرده گوریخته که پگه در گور که موندانه در قور که موندانه همه خونه دا بدهی و زن و فرزندوید که برای همه جمکنی که استای یوردانت میکنن. با این خاطر من این مردک رو نمیدونم، نمیشناسم تو چی اندازه گپوش حقیقت و واقعیت هستن گفتن نمیتونم. لیکن مثلا نفرهایی که همین برادر رو میشناسن و میدونن درباره همین برادر یگان گپ گفتن میتونن، خواهش میکنم مثلا در رقم ما میگذارم ادمین در همین واتساپ من نویسم، باز من مین بعد یگان ویدیو اگر که مثلا ببینم که جهت های مثبت منفی همین شخصیت رو آموخته اگر توانیم یگان ویدیو مین بعد کرده گفتن میتونیم. من چی گفتنی هستم؟ گاو گوسالا را فروختگی آوردگی تو حرام خرد دادگی تو رویش کده اومده در اومده زنمیجه نمیشود کور نمیشود میرود دوار شود تاکسی ارزانتری این در کور میکنه یک سال میزنه شو خون نیست روزا خون نیست بیچاره قرضو را بازور میکنه دوام یک سال دا بعد یک پلی دیگر هم میگیره و همین 7000 کیلومتر کت کمی رو کم بغل اول که های بخید چونایی میگوی باورت نمیکنم. من 45 سالگیم در همین اومدم 5 ماه نمسی خوندم سرتیفیکات او رو بینی ای یگه این همه خیلی باهای 5 خدی جواب میگفتم دو بوی خیلی دیالوگ مقصد من میفهموندم یک چی گم میزدم. اینجا که اومدم که دیدم که انا انگلیسی با ضرورتره با نمی بچه قدی با نمی اینترنتی انگلیسی را با مختستم روزی گپ میزنم یکون مشکلی ندارم. حالا یا زمان شده است که همون بزرگانی ما هم میگن که با پنجه خود موی سرت شانه نما، نه تکیه به خویش و نه به بیگانه نما، از خانه کسی طمع نکن نانی بتون، بر نیمه نانی خویش شکرانه نما. نه که مردم ای پسرینیکوی حرام خور سوما طلب میکنین ای بچه ها میگیرین چند صد دلاری و یورویی شونا اشتون شوه با شرطی که یک طلب دیگه هم بکنین یعنی فرض خداونده ای برای خدا همین را طلب کنین هم فرضه هم با فایده هم یا هم ای فرض با فایده فرزند یادم ای فرضی که پیش ای نماز میسته این اوزی 500 نفر زیاد تای 1000 نفر در دری افیسوی حاجیو قطارن که ویزا در الماتو هوی شوه
бихезан биёянд. ин айна 500 нафар одаме ки ӯзи ракияй акаёҷия мира як илтимос як исуса ки зора дорам сум қатӣ ман бе сум мегум чун 500 нафара мегум ки не ки аим 500 аим хоҳиши ӯзи мекунам ай 500 нафар 10 нафар намеёвем ай 500 нафар 10 нафар намеёвем ина марда агори бачаҳое ки ҳамисе меоен ин ҳамин мада ростакӣ биброен занг бизанен қадир любой вақт телефонтам мегирам қадир гап мезанам як галасавой бумон гап мезанам бародари гуфти озира қанд арзуна лимон килои лимон тириш ҳам боша қимата бародари лимон се хоҳиш якм қоидаи ҳаракати роҳро ба тоҷикия ба урусия бихон бигзариш хондан не бигзариш яъне мафҳумша дар сари ҷо ки дуюм диста рост ки ҳардуш дар қоидаи ҳаракати роҳ якмаш теория дуюмаш чи практика қин неста байни ҳами 2 ҳафтада ин корро ҳами 1 ҳафтада мехониш 1 ҳафтаи дига ҳами 4 да биги мошини ҳами калона чап рост ақиба пеш рафта омамги дастад рост мешава агар шофир бошӣ то чуна шофир будӣ албат сеюм барои рӯҳияи худат барои сарбуланд гаштани худат ту бояд ки забони англисиро биомӯзӣ ба забони англисӣ мада шеър нанависон ёдани шеър нанависон ба забони англисӣ бугӯ ки мара кай бор мекунем ҳамин адреси ман дурустай омадам туалет иҷод ай хлеби сиям бите сафедам те савзинам бите хуб ман ҳамиҷа бестам мара гап намезанам мумкина дар ҳамин территорияи компанияи шумо ман имшав бестам инам хеле чизо заруриян охир намешава намешава ин ҳамин чизоро ту ёд бигӣ ман дар 3 рӯз хай 3 рӯз мегӯм на дер 1 ҳафтада даъватномата шартномаи меҳнатита теркота қати мактубе ки ту гӯё онлайни коди 95 хондесай бе пул роид мекунам пули ту мада дар кор нест мара корхона дастатишна маош мета ҳоҷишавам нестам ҳоҷишав нестам аммо браван ҳоҷишаван биан мардумам та истисмол кардесам бо далши давом бутан неке мардум чишмоту навои кунен охай мора хубмон мекунан ами ҳоҷивешоно хубмон мекунан нами қадарат омадай нами ёш намеган воша гер таёршем бад биёен фаҳмиди бародар ин ҳами 3 шарда 500 нафар 10 нафар намебирояд ки биган ки мо таёрем ба ҳамин шартҳо мо таёрем ина бихезем биёен ай 80 евро то 110 еврора маош дар ай 80 боло то 110 еврора рӯзишда корхона тура ҳақ метад да мо ранги гирте кард чумо шидагӣ стажировка накард хегелман вори барои тоҷика қоидаву тартиби махсус нест ман анҷа нимидан сухан мекунам 1 ҳафта стажировка мекунам пирипир 2 ҳафта 2 ҳафта стажировка мегзарӣ дар пеши ҳамин хидмат мегзарӣ ман хеле баклашка қати дарсад метамине ин ҳамин баклашкаи тори сарат фаҳмидӣ агар тайёр нашида биёй не ки ва ёдат метам бад мерай 2 ҳафта да ёдат меёд мегирӣ 2 ҳафта пас дар мошини алоҳида маоши хуб қадӣ ай 80 евро то 110 еврора рӯзишда кор мекунӣ гап ман ҷавоб мегӯм алоқа даям гап занад ку гап за не ки боварӣ дорам ки аён 500 нафаре ки омадан 10 нафар намебироен ҳамон вақте омадагӣ аст ки аз ҳамон дасту панҷаи худамон намонем аз ин хотир шояд ки ҳамин мардакам ягон андозаи гапҳои рост дошта бошад барое ки мо дар ҳаёти воқеи худамон ҳастанд рафиқу бародарое ки масалан дар хориҷ ҳастанд ҳамонҳоам такрор мекунанд ки ака ҳамин як видеокун дар доираи ҳамин нафарҳое ки масалан аз дину оин гап мезананд локин боз фанду фрем мекунам мо дар ин ғурбат омада азоб мекашем локи ҳамин видео ҳамин мардака ман ба роҳӣ кардан дидам. ассалому алайкум апау хоҳарони азиз, эълони навбатии ман барои занҳои хонашин. ҳар яке шуморо ба кор ба компанияи Faberlic даъват мекунам. ба шумо маълумоти олӣ лозим нест, донистани забони русӣ ҳам дар кор нест.
аз хона ба ягон ҷо баромадан лозим нест. шумо метавонедтон аз назди фарзандонатон дур нашуда баробари кори хона боз пул ҳам кор кунедтон. омӯзишҳо ҳамааш бепул аст. ман шахсан худам ба худ боварии калон надоштам. ман метарсидам корро оғоз кардан, валекин ман ба худ як имконият додам ки корро оғоз кунам. худо ба ҳазор бор шукр ки ман аллакай маошҳои хуб гирифта истодам. ба ғайр аз оне ки мо ҳар 3 ҳафта маош мегирем, боз бонусҳои калони пулӣ ба мо дода мешавад аз тарафи компания. ягон ҷои қиёниш нест. ҳар яке шуморо то ба маошҳои хуб баромаданатон мо дастгирӣ мекунем. ҳамаашро ёд медиҳем. ба ҳамин номерои ватсапи ман нависед, ман ҳамаашро хубтар мефаҳмонам. маълумоти пурра равон мекунам. ташаккури зиёд ба диққататон. манам ба як хулосае омадам ки фикру ақидаи баъзан бародароне ки дар ҳамин хориҷ ҳастанд ба шумо расонам ки дар ҳақиқат ҳамаи он нафарҳое ки хориҷа рафтагӣ ҳастанд дар ҷои люкс нестанд. азоб мекашанд. худаш ғарибӣ, худаш кулфат аст. ҳама шароит ҳам дошта бошӣ ки дур аз ватану падару модару дӯсту бародару ҳар як чӣ худаш кулфат аст, худаш дардай ранҷ аст. лекин баъзан нафари шумо болои сӯхта намакоб нашавед. шумо ҳам фарзанд доред, падар доред, модар доред, ҳамсар доред. имрӯз надидед, фардо ҳатман мебинед. шумо ба хотири як сомон шуда виҷдонтона дар назди баъзан нафарҳо нафурӯшед. аз ин хотир ман ба шумо ҳамин қадар гуфта метавонам ки ҳар як савол ҷавоби худашро дорад. ин аз нуқтаи назари ҳамон рафиқҳои наздики ман ки дар хориҷа ҳастанд, ҳамонҳоям тавассути пасредник рафтагӣ ҳастанд. ҳамонҳоям мегӯянд ки азоб дорем. дар ин ҷо ваъда дигар буд, онҷа мери ваъда дигар мешавад. инҷа шартнома дигар буд, онҷа мери шартнома дигар мешавад. дигар ҳатто телефона намебардорад ки мо худатон бифаҳмед. ягон кори дунёӣ беҷавоб нест. инро низ фаромӯш накунед. боқӣ худованд нигаҳбони шумо бошад. пеш аз ҳама худатонро эҳтиёт кунед. саломатии худатонро эҳтиёт кунед. ба умеди ҳеҷ кас нашавед. аз худатон мондед, аз олам мемонед. барои аз худатон намондан пеш аз ҳама ақлтона кор фармоед. дар ин дунё чӣ коре накунед, хатогии мол шуморо меёбанд. ба он хотир коре ки ба манфиати шумову оилаи шумо ва ҷомеа аст, бигзор касе чизе мегӯяд, гуфтан гирад, идомааш дед. худованд нигаҳбони шумо бошад.